Sandla sikaKhuzani siyathinta siyabusisa. Sanibona sanibekele into Fastfood TV le channel yenu enilethela iy'ndaba njengoba zinjalo. Nalezi iy'ndaba ey'ngaveli kwamanye ama-channel akwa-YouTube. Right, la siphethe uKhuzani i-album yakhe iqede 2 days ngesikhathi senza le video. The time ukubona le video-ke maybe izinto ey'ningi bese y'shintshile, kodwa la esifuna ukukhuluma ngakho ukuthi-ke siyaphinda futhi sibuyela ku-X, i-app eyaziwa ngo-Twitter, lapho-ke ebuya khona enye ama-account ukuthi yena uKhuzani for the second day running wenze omunye umlando futhi kube uyena umculi ostrinywe kakhulu kuphi lapha eSouth Africa, uhleli lapha as number 1. Okunye okuvelile khona ngosuku lwesibili uKhuzani ekhiphile ukuthi yena i-album yakhe ikwazi ukuhlanganisa over 900,000 ama-stream nge-second day. Ayihlanganisi first day, only nge-second day. Irekhodi lokuqala ukwenza lokho kube uKhuzani. Olesibili uKhuzani futhi ukuthi abe nama-streams amaningi. Omunye-ke wakwenza phambilini uMzukulu nge-album yakhe laphaya engoma eziwu-17 ethi ini funa iy'nto zami. Right, uma siqhubeka futhi sikhuphuka kuthiwa artist with the most days spent at number 1. I-artist eliney'nsuku ey'ningi lihleli ku-number 1 ku-2025 lapha eSouth Africa ku-Spotify. Kubala abantu abanjengo-Drake ku-number 1, kwehle i-list izifike ku-number bani, ku-number 7. uKhuzani usehleli iy'nsuku ey'mbili laphana ku-number 1 phezulu, ehamba phambili ngoku-stream. Omunye okwenzile lokho kube uMzukulu nge-album yakhe. I believe ukwazi nge-first day naye uMzukulu lokho i-album yakhe iphumile, kodwa manje uKhuzani lawo marekhodi usewashaye wawaphihliza wawaphahlaza ngey'nsuku ey'mbili ilandelana. Masiqhubeka futhi-ke sibheka-ke okunye ukuthi yena-ke uKhuzani i-album yakhe ethi Inhlahla iza nebhadi kuba i-album yesithathu ukuthi umculi wase-South Africa enze ama-streams angaphezu kuka-800,000. Ujoyina abani oMomo nge-album yakhe ethi Thato yaModimo and uKhabza de Small i-album yakhe ethini Babumoto. Do you understand kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi more and more records are still coming on the way. Asazi ukuthi imaphi, asazi ukuthi akanjani, kodwa-ke khululekani nizowathola khona la kwiNto Fastfood TV ngoba sinilethela yishisa njengoba zinjalo, asizimix asizixubi, ziza nje zinjalo. Phinde-ke futhi-ke uthi uyabheka laphana-ke kuma-popular songs ku-Spotify, ingoma ezi-more than 6, cabanga ukuthi ziwu-7 ingoma ey'ngenile laphana ku-top 10 yama-popular songs ku-Spotify, ziwu-7 kwi-album. Ngendlela abantu abayidlala ngayo, abantu beqhubeke bephushe benze kahle, stream wonke umuntu kungakhathaleki ukuthi iqhawe lakho or akulona iqhawe lakho. Uma kunento emnandi, album, i-EP, i-single emnandi, keep on streaming lowo msebenzi loyo. Sisaphotha wonke umuntu, siphusha wonke umuntu, kodwa njengamanje sizakhuluma njengoKhuzani ngoba i-album yakhe isiye osukwini lwesithathu or osukwini lwesithathu iphumile. Yingakho sikhuluma ngayo ngoba iyona esese-hot, very very hot njengamanje. Phinda-ke futhi sibuyele nezinye iy'ndaba-ke khona la kule channel egela iy'manga enilethela izinto in real time. Cha, ngibonge ngane zakwethu, sisodibana ngokuzayo sizonitshela-ke ngezinye-ke izinto-ke ezenzakalile khona la endimeni kaMaskandi kusasa or namhlanje. Le video ngizobe seniyibuka namhlanje. Khona namhlanje kuney'ndaba ey'zophinda y'vele futhi-ke esaziyo ukuthi kuzo-release-wa into ey'njengamakhava nani nani. Siyeza futhi-ke sizonibikela sichaze ukuthi isasasa lalokho kuhamba kanjani. Angeke sinishiye nilambile, nizohlala nisuthike la ekhaya. Ilokho engifuna nikwazi niku-understand-e ukuthi ena la sizokhanda umaskandi, sizoseka amaciko kwaMaskandi. Nisale kahle.